terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kami presbiter yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Joshua Melkisedek Nababan dan Saudari Dewi Paridah Panjaitan. Hari ini, Sabtu 19 Juli 2025. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Doktoranda Juliana Parapat Lende Emin. Jemaat, mari berdiri. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan. Indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan Saudara Joshua Melkisedek Nababan dan Saudari Dewi Paridah Panjaitan. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born in His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, vision of rapture, no birds on my side, angels descending, bring from above echoes of mercy, whisper of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all
blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born in His Spirit, washed in His blood, praising my Savior all the day long. All the day long. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.